Kapitan Enteng! Ano ti bagayo, antay? Naimbag tay may ka, kwarog. Nadamag ko nga agiriran ka kanaw. Unantay. Ay, nasaya at tikasta. Isupay mo tapagkwartaan. Unantay. Agpairand kayo, mate. Manungay ti singer mo no ibaon ka ama kitsyenda. Ay, jak ngamin masangot ti mapan. Tawan ti mga sikaso kadagiti tarakon may. 400 no ado ti ipagatang yaw. Adto ti listahan ti ipagatang ko, kwarog. No daytoy lang ti ipagatang yaw. Uray 300 lang antay. Angem ka siya, awan ti pang back up kaw. Sige. Daytoy ti kwarta pagpalingkeb. Daytoy mo ti Rand Fame. Ang yaman na kantay. Wen. Pilyam tinateng agatangem Kita dagitay presko. Paypayapayan nakmait kagawad ko anang. Ag-iriran kagayam, kwarog. Un kagawad. Agpairan ka kadimait. Wen kuma, aday pagatang ko di sentro. Imbaglakid din taada ka ang maibaon. Anya ti ipagatang mau. 5 ti itlog no mano ti charge mo Sige, uray 250 kagawad. Tay jay sentro mo ti pangalaak. Affordable daytan. Sige nga raw, yalaan nak. Mabitlaan talaag tay kwarta. Sa dino ti papanan yaw, tataba daw. Ijay sintro. Apay nga ro da magmag na kayaw. Ay napunumat nga minan dagiti lugan. Makilugan ka nga ro dun kanyak. Sa dino ti papanamaya. Agir irandak. Kasano deta irand? Mabalin nga ibaundak ngagpalingkay. Ag-pick up kadagiti orders. Ag-deliver kanda dumapay. Adda bayad na. Siyempre mo ta. Apay ko mga agbanugak ngayon no awan bayad kaw. Mayat data ako raw. Lumugan kayo ang tagrubwat tayaw. Kung naglusaan ka nakapalingkay dungo. Saan? Sa dino nga tinangalaam ka dagiti natagkan prutas dito lamisaan. Inpairand ko kani kwarog. Agir irand ni kwarog? Wan. Na-diskarte talaga ti kaanakak Kat sigud mat. Manungay, timbayad mo. 300 laeng. Nagnginan. Ay affordable kit di dayta Tano siyak ti mapan. Agplete akmat laeng. Kan saan ko amaarami dagiti rumbang nga aramidak dito'y balay. Naimbag man ta nakaawid ka adagaws ba daw? Nakilugan na kinikwarog. Manungay ti singir na ka. Saan na dimbawat? Nga minikaklatan iti 150 pesos. Apay ngamin anang ted ka no saan nagsingir. Nakababayin mo't ilibre naklatan. Nang runa ka tinaktak ko pa iti panagirand na. Asinaw tinagpairand kan kwa na. Damaribanang kan marikwanang. Kasta. Wen, angam no si ka, uray saan ka nyagpairand. Si kalatan ti mapanagpalingkay, tawan mo ti dado mga aramidam diti balay. Sa may isa, awan ti pagbayad ta iti irand fee. Marikwanang! Maray! Anyat katangam, marituyang. Asukar, maray. Day talang. Wen. Mabitlangar tayalaang ka. Ay, maray, adaman sa ludsudag. Anya day jay. Nagpairand kayo kanukin ni Kwaraw kuna ni Badung ka. Wen, apay aya. Manungay ti singir na. Depende ano anya ti iparamid mo wenno ipagatang mo. Kano kasano ti kaadayuna. 250 mo ti siningir na, hindi nagpagatang akit ti 5 ti itlog. Adayo ngamin piman, ti pangalaan na. Ay, agpairan daktuman mag. Ay kawan na. No awan oras mo, agpairan ka laangan.
titilistahan ti katangam tuyang. Nagadaw? Wala, tapnosan asayang ti plitem. Anya nga tano ipairan tamot kin ni Kwaraw. Apay nga agpairan ka, kat awan mo taramidam dito balay. Kasla nga min sosyal no ipairan ta. Anya sosyal nga ibagbagam dita. Di pagbayad ta iti irad fay. Igatang talayangan iti sidaan ta. Saan mo't amabalin Adamari banang kan marikwanang lang tagpairan. Amangan no panunutin da adyak kabailan tagpairan. Hoy, tuyang, kasarsarita ka. Anya man ti pampanunutin dita. Ay awan ba daw? Sige. Mapanang nga roda na di bangkag ta. Sige, agan anad ka nga raw. Anya ti ipairan niya una na tuyang. Daytoy tilistaan Kwaraw. Ha? Nagadown? Una, tapno sulit mo ti rand fee. Manungay ti charge mo no ipagatang ko amin dagita. 400 pesos. Anya, apay ngay anag ngina. No da kayo timapan, agpliti kayo matlaang, mabanog kayo pay. Awanan ti bawas na. Awanan na, nagatidugmat na ito listahan niyaw. Sa may isa, adayo ijay palinggay. Overcharge ka mo't Kwaraw. Saan nga overcharge dahi ta? Sakto lang mat. Mala, mabiit lang nga raw. Tainak alain di ibayad ko iti errand fame. Nagbayag kayo matain. Agpairand kayo kaday, wano saan, tapno pumanaw akaon. Ay, agpairandak. Agawan nyo nga ruda. Itay pa ilang agururayak dito irwar. Ay, Kwaraw, mabaling ka. Sana mabaling. Saan ko pa'y mat na ibaga ti kayat ko nga ibagakun ka. Amo ko niya ti ibagayaw. Utangin nyo ti errand fake. Jay 200 laang mat ti utangin. Jay 200 ti bayada. Kaano nga itid yung ti 200? Itid ko matlada goes. Sigurado kayaw? Sigurado day ta. Sige. Mudtuyin day ta 200 yaw. Kanti kwarta pagpalingkay, kita nakaon. Maray, umayak man maki-standby dito'y tersenam. Sige laang, Maray. Di ko na ni kabadong kanya kitay, agpalingki ka ita. Nakapalingki kan? Sa anak-anapan, Maray. Apay ngay. Nagpairandakin ni Kwaraw. Aya. Apay kasta ti reaksyon mo ngay. Saan ka matabisay nga apay nagpairan ka pailaan? Da kayo lang ayakin ni Mariban ang tikabailan na ti agpairan. Nay, awan imbaga kakasta Anya ngay nga raw ti kayat mo asawag. Mas daawak laeng. Saan ka matabisay? Ngam nagpairan ka pailaan. Sayang ti kwartam. Ada nga rod mo't pagbayad ko. Sige, urayat lang ni Kwarog ijay balay. Napahanan. Awam mo da kasi timbaga. Barikwanan, kasla ni Marito yang jay naggapo dito'y tersenam. Ay, iso Maray. Anya ti imbaganaken ka? Makistambay ko ngam di na siguro nagustuhan dyan na isawang ka. Anya nga mintiin sawang mo, aya. Imbagak laang matasayang tiiran, fe nga imbayad na ken ni Kwarog. Saan mo't gaya mabisi, ngam nagpairan pailaan. Umapal siguro manen idi nagpairan ta, Mare. So aday jay, nagpairan mat. Anya ko matapalan na ijay ngay. Ay, amumatan ti ugali jay kumarita. Di na kaya ti paartapan. Natuyin dagiti pagatang niya, una natuyang. Kompleto ka di dagita, Kwaraw. Una na. Sa nga pulo lang tinabati asukliyaw. Agyaman Kwaraw. Ano sampay nga urayan jay 200, doy? Basta sana mabayag Tapno adaman usarak inton agirandak manain. Huwag ka day. Awan ti pagdanagam. Itid ko adagos. Siguraduan nyo lang tanusaan. Anya ti aramita. Ni tatabadong ti singirak. Ay, saan Kwaraw? Siya kung timang tagkang ka. Kwarog,
Sa dino ti papanam? Ije balay danan na tuyang. Apay? Mapan ko singirin ti bayad ti utang na kanyak. Utang? Kasano nga da utang ni Marituyang kan ka? Kurang amin ti inted na abayad ti Iran fake, antay. Anya? Apay ngamin a pinautangam? Ti kunana, bayadan na adagaos. Nga maging gaita, di mo't lagbayadain. Kinapudno na, may katlo day tuyan na panagsingir kao. Apay ngamin a nagpairand, no awan mo't gayang pagbayad na. Tsaka mo Ay, sapay nagrigat asingiran day dya Marituyang. No saan pa'y lang agbayad? Ireklamo ko ni di barangay haul. Sino ti kinasarita mi jer wadunga? Ni Kwarog. Di na magkulaang mat, no sa dino ti papanan na. Sa dino ka da? Singiran na kano ni Marituyang. Apay ngamin a pinautangan na. Amuna mo tento gali day dya Marituyang. Ay, saan asyak ti pangibagaam iti dayta, inteng? Ni Kwarog. Ay, wala niya. Ala, ingkakit di agdigusan. Tapno saan ka amala daw amapan ije barangay hall. Ay, urayak pa'y lang alumabas ni Kwarog. Apay amasapul nga urayom ni Kwarog. Makilugan akton, tasiguradaw nga agiran maninday jay. Kat no asidagla ang mati barangay hall. Masadutak amagmag na, makapabandog. Nay, Kwarog, imay kamal. Umayak ang singir. Kasanungay dayta. Awan pa'y mat kwarta. Ay, sana mabalinti kastana na tuyang. Agbayad ka kitdain. Nabayagan day dyan nga utang mau. Awan nga rud kwarta. Ti kunayaw, bayadan nyo idinapalabas alawas. Ang maging gaita, awan pa yung bayad yaw. Ay nakwarog. Uray kayat ko abayadan. Awan mat kwarta. Nagrigat kayo mo na singiran. Ay na. Ay, saan ka nga giskandalo dito? Akwarog. Masuro Para na ka. 200 lang. Naminano ako na nagsubli di tao eh. Ay, sos! Ay, aping ngay akinugtaram day talad, may. Tapno kwistan. Ay, isimpam day takwaraw. Apay Marituyang. Ada reklamo, kapitan. Sino? Ni Kwaraw. Na. Dinadaol na jay alad ti balay, may. Apay ngay. Diyak amukan ko na, kalat-latan na kinugtaran na. Naimbag kumamit no isimpana, ngam saan mag. Mga no di mo ngamin binayadan di utang mo kin na. Nadamag ka nga da utang mo kin na kahit. Umayak agreklamo. Apay Kwarog. Anya tiraramidam di tawin na tuyang. Ay, may kay reklamo. Dinadaol mo, di alad, may. Apay dinadahil mo ti alad da Marituyang Kwarog. Masurunak namin ang kail. Tadi na matan bayadan ti utang na kanyak. Kit, dadailam ti alad da. Saan ang kail? Ay, tarimaan ti dinadahil mo. Kontrolam ngamin ti bagim no maminsan. Diya kung nakontrol ti unget ko ang kail. Naminanuak namin na nagsubli-sublian nagsingir. Sana may parbang tinaramid mo. Si Kamot Marituyang. Bayadam ngamin ti utang mo. Binayadam ko madagaos. Saan ko manapasamak ti kastawin na natuyan? Ay, agtal na kaman Kwarog. Unang kail. Inton maminsan. Saan ka ngamin akon di pairan no awan mo't pagbayad mo. Pero wiso kay ti padam ataw no kasta mare. Dayjay nga rod ti kamalay, kapitan. Sana balay. Agdiskitarak iti pagbayad ko kini Kwaraw. Aw, natarimaanan da ito'y alad yu at dinadahal ka. Ay na, agyaman na, Kwaraw. Awanan yaman na. Pasinsya kayo ni tinaramid ka. Uray siya, Kwaraw. Pasinsya ka mo. No binayad ako mga minti erand fame, saan ka makapungtot kanya? Nawanan kanyak dayjay. Ayun gayam, adda na diskitar ko akwarta. Iso abayada kung ti utang ko kun ka. Ay, nasayat mo't no kasta. Tapno adamot paggasolina ka. Tapno agtultuloy ti panag-irand ka. Ay katuan Kwaraw. Ang sakbay nga gawid ka. Agmerienda kayo pa'y kinitatam abadaw. At dain sa ganak amerienda.
kwarog. No adda saan nyo ang nagkinaawatan iti customer mo, pagsaritaan nyo anay bag. Tapno saanan adumakkel ti gulo. Kat sigamat na natoyang, saan ka ngamin akong di pa erand no awan mo't ti pagbayad mo iti erand fee. Ala sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan.